Mama wakwaba aha eye GC and page so midi ede adwoa searching and then the day the kanya wo de ehwe me a mesre na wa subscribe to my channel we are now do nsa emia bell ne so ube ya notification ene sa the news de betum bia ube nye bia tie anase ube nye bia hwe ewo GC and page ha United Showbiz eye programmer ekoso ewo UTV na nipa o host program no eye Nana Ama Mark Brown na last week ensem bebre na ekoso ewo United Showbiz na Kwame A+ de ensem bi etudwa na Kwame A+ nsem a okay na le se Ghana hanom se ye kan omo a omodo NPP amayoku no na afenso His Excellency Nana Addo dankwa ekufu Addo a yentumi yi ono Kwame A+ enfim odo Nana Addo yi papa Nana Addo ne campaign na oye wo Ghana hanom nyina Kwame A+ etrese o support Nana Addo a enya asem keto akra na mom se ensem bi ekoso anase nyema bi ekoso na se enya obeka na mom Kwame A+ ekasa no one can the only bad side of His Excellency Nana Addo dankwa ekufu Addo oka Nana Addo ne nyama pa obeye president nso waye ebi ne se o trese first no Ghana hanom na ope eye house helper ade a omre ope se onu ope se ofa abofra na won ne tena na oboa efiade a enya ade a obre kora ofa street ne so abenya bisisi a nenso ende se ope eye house helper ade a obebre ye papa because emofra ni nyina eco school esan free SHS eye His Excellency Nana Addo dankwa ekufu Addo ede ebai na Kwame A+ ekasa no na o kyerese Nana Addo wo de free SHS abase na sisi ende wo street so a first na mofra omoton PK omoton etese nya bebre wo traffic no ende uhu ebimo sisi wo traffic ma omo susu se omo ntumi nko free SHS no omo na omo traffic ma omo eton wade na mofra omo betumi akọ free SHS de fa na ejai omo eco school esan eye Nana Addo na free SHS o de ba enti se Ghana ye ka Ghana bakosema yentumi enyi His Excellency Nana Addo dankwa ekufu Addo enfi because why adiye papa na Kwame A+ ekasa no sanso ekase Nana Addo why adisen Ghana fo eka na fe National Cathedral no ehemfa na efi omanpeni dada His Excellency John Dramani Mahama ekosi eye Ridge Hospital a chese ekoso kama Ghana fo yenya ayaresa ewo honom ba ne se na wonko ado wo so besi National Cathedral a Ghana fo kan ose onti na wo de free SHS aba na eboase National Cathedral no efihe ne yenti ensema Kwame A+ ede etudwa ewo United Showbiz a ekoso last week ewo UTV so say wo be kan sama boa NPP say dwuma no ne den no ana me tu obi afo say photo NPP omo bama wani magu ase yile bi bayi ha na meti na me kan say ye be ko IMF de ene ke yile bi ni an gigi sika because IMF yi bayi nursing training possible say ye betwam teacher training allowance ye betwam bia no wakoka say free SHS no kra no omo be ye changes but free SHS ye ne sabe o hwehwe house girl a dey because obi abako school inti yankasa as oman no yam find how we can generate revenue intenting media se ebeji e-levy na ya de bebo your man no ho bra na ya nko IMF a nkeye ya kan ni nyina ade akyin a se ye ko IMF na sika na ye jeje ya no sanso se ye dan yo na ama uko bi so say adan ya say Russia and Ukraine Kanya no mu going we Russia and Ukraine from say COVID-19 me ade ba kon aya na nkrofo kan me Akufo Addo me penasemo I will say it here. Yes, I have a special relationship with Nana Addo, and if you should be able to love people without expecting anything back. I mean Nana Addo me penasem and I have a lot of respect. Bia no be expect say wo be kan asema na bia wo be didi Nana Addo atamale say we a guy won me I don't want to do it me kan asem listen it here. COVID-19 eba wiase Nana Addo a me nim no His Excellency Ghana mampani wotumi atena ho man krofo be catch us on the 35 million year Zoom conference
meeting 5 million there. Ghana cedis meetings Internet boarding. na dia na dabi na China na COVID fi ho ba ye no backing vocals me no na ye adwuma no China na COVID fi ho ba ye no aye nipa billions no omo de sika sen na ye meeting for COVID-19 enu amu etete sardine etutu de makosi nchen kosia ba ko da ho se be ka kire se we be ka kire se etu jimi specific na etu jimi ese mu tu jimi na ka wa bi me sheda ko jibi adansi enti esi wa asa mutu afọ yeguso ama be ka kire se unua aduane ma enipa millions of people over 2 weeks na meba o take the top 10 restaurants in Ghana. You find nipa 40,000 across Sports Stadium. Restaurants are here in Ghana ha. Bet me anu aduane ama nipa 2 million, 3 million. Nipa 5 million ya nu aduane just Accra and Kumasi. Mo de COVID-19 nipa ewu me wo fa say John on COVID related. Nipa Rollins COVID related. Nipa ewu kwara ma before aban wey the COVID area Ghana for sika edi. Mente how? Oh no, forget it. Come here plus. Yes, my dear. IMF na ye kɔ no, eye sika di enti na ye kɔ. Obi adi Ghana sika enti o na ye ka kire o say ye de 35 million. Me pa cho me bo, ye ka kire o say ye de 35 million aye conference a. Eye wadwuma ga ba bene. Eye wadwuma nka wo betina ho say ye mfa 30 enti no o man ni sika ni ho. Me pa cho what you say si adietia ye ko IMF ni say sika ni bo ni sika ye ni sika sa sika no ye di ni nyina COVID time ye di nkofo awia na me bo apart from sa no ama ti asem we yi o COVID ni buy it was an avenue for the government to even make money airport ni ejeje nkofo 150 how many passengers eba every day but adwen boninti say adwuma no yamfa ma Ministry of Health yamfa ma no Gucci ya de my individual so ono ngigi sika no no ndi na ono ya hwan family and friends senka ya gigi sika na enka ba de sanka ya na IMF enti no ade ni nyina akoye se yenya ye di ade na nim na ye kan bi no enu ti na nne ye ti ha mu bi san me kan bi everybody on Nanado's campaign including Daddy Lumba Oforian Ponsa Kwabna 4x4 I put them on. I took them to Nanado's house. Me pa what you say. Yes, Nanado Kumasi obi sam say we sure so from Ponsa beba me say Nana obeba 2008. I took them to Nana. But what you say. Inti no say no maybe cause ya I have every right to talk about it and ask say eba ne say na John Mahama e go to two rage. E see hospital wo ho. Hospital no foundation started from scratch. E see hospital say na Nanado ba ye no okobubu dan wo rate koto obo wo Israel so be see asore dan. Nyame na sayare na doctor Fuadi Musa. Obi na ye incompetent no. Otutu from see hospital. Me de na me de ba ye no ye competent no. Okoto obo wo Israel. Nyame Musa ni. Oh, backing. Okay, say Nyame Musa ya na me. Na utini. Because I saw it backing unim.